Kumawood TV wona. Se wo fra chiri na eba accommodation baby obeda no free. Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa. Enumu ana ye saa jumade. Eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho. Se ye saa jumade we. Wei obi bia timi baby. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sene esi ye fresh yogurt. Bees making. Sene esi ye ahwene de to ye ensa ne esi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream. Training Institute and our niguswa o shey me mamunya ni te so Kumawood Training Institute paying for Robertnase ama ye ne omo atwetwe enkomo kakra bi afa Kumawood Training Institute. Kumawood Training Institute adwumadie bia Kumawood TV ya hyehyɛ ye de bramo ebe boa ama wanyansa no dwuma papa aye me kansa no dwuma na me kyerɛ sɛ sene be obetimi aye 3D epoxy wetimi aye biodigester obetimi aye liquid soap, shower gel, floor cleaner, makeups and now so the way beans making fresh yogurt ni nyina niam ahodo nyina ye twe banana and strawberry ice cream ni nyina ye show the way obesifa de wan kasa wonsa aye eno so sikaketu abi ena wo de be shem na chese obi kan na asem gare odi ntu ogura pete so na etu na chese wetimi enya wonsa no djuma papa aye we ya chede Kumawood TV ye de emammo se mahwe ya matoso ahwe ya yeso ya chede kakra bi ye de be ma no se be mo nyansa no djuma papa aye no wetimi discount bi ato prepaid de be ya na de ahwe Kumawood TV abadwafo atenase me twe Mr. Benjamin ewa hasanso na DJ Lofty enso so age ego kama pa ewa medical akọ Mr. Benjamin ho na me ne no atwetwe enkomo kaka Mr. Ben. Hello dear. Yema akwa ababi Me je so ba hema Kumawood Training Institute ho dwumandi na yeguswa yedi no Kumawood Training Institute ba so memene da wuye ebe na wo twa ede na wo ka kira hwefo yo ye chia hwefo memene da wuye ebe memene ye tie ni ye Saturday yeah Monday ye ko wura me ne memene da tunu kwasiada na ese enne na awotwe ne dwumadi no ba na wiye no omo mu fra kire ba ya ombeda ye no na samle ye gya omo kwan ama omo akọ na awotwe ha na ni die ne no ma ka ubia no enne na awotwe this time na say ubia nam kwan so a o de woko yo dwumadi no ya bo ho dawuro bebrebe na ahwefo so ate ye nka de won hwe ye da so enne no wo hwe no dwumadi no eye Kumawood Training Institute ya ye Kumawood TV na yakofa dwumadi we e de abre yahwefo se ye boa amada ne da nyina wo hwe yen ye dwumadi a ye wo hwe ya ye ofe na ye wani gye no na wo sere no e se ye di sika so ye dai egu botom se TV na boda no kra wo de hwe no di koda se ya sika na ade kwa akoto wa nya bi anto anhwe ne a ye so na yahwefo no ye te so no enti ye boa so ye pese onye sika gu botom no na wo hwe ye no ye ntimi fa sika emfrasa ye de mawo ba ye de ne se ye cheche ye de se ye ma wadwuma adwuma a ye afebo je se nyame age okra firi wonsem ye de hya wadwunum de ahya wonsa no ya dani de ba bia obetu kon ya kobia wo ewiase ba bia se wo nkwan ya obo ade nya ntwa wo nkwan so de adwuma no obedidi ho saa nkwan na nina obi antimi nyim firi wonsem ba cho wate ase ento nsuom na asai eye wutirim na wona wo wonsa no Kumawood TV se ya di dwumadi ahodo be enso na ebrew ya wutu sika kumabi ya ka kumabi e kumabi ko dwumadi no eye namienu o ba beda enna na abeda nso no eye free accommodation ya enya se na bia kekese wo ba no classroom ba bi na wo beda na ase yi o ye ma o hotel papa ma wada ma ho ato
ye ka usika utua na 300 Ghana titiska 3 million ahwefo ntie ne ye 3 million titiska na sika 300 Ghana utua wi a untua sika bia biem ebi na wodi be ye training no ebi na wodi ba be eda no na de omni se training na ye no be enso no se ka ba akokora ka me ne buru be 300 no gom de bia me kam se fresh yogurt no nko an no ka ya anye kora na eburu be 1000 okay ye kira wo ne ye nimu ayeje wo de wa wunnim adwuma dada ya anye kora no anase ya de acha okora no 500 Ghana tiska 5 million for fresh yogurt nko an wo fresh ya mra me kira wada institution anase asore frɛ ne ya gini papa ku bi 1000 ko ne fresh yogurt adwuma sika bam ba bi abɛyɛ asibia yɛtɔ ene obi e fresh yogurt atɔ na ye secret kutua bi na wo ho ye no na ye be yidi amawo ye wia ye ma no nso anya fresh yogurt no nko ye be kire o ice cream ye ice cream ye vanilla ice cream ya ye kan say ye de banana na e be kire kwadu ankasa natural kwadu nye flavored one ye kwadu ankasa ye di ye de kire okon ye fa so ye ice cream ye wia ye be kire strawberry no ma na me be boso mi se ye be kire na me be boso ye wia ye be kire se ne se liquid soap na liquid soap no yenche liquid soap ndi de horo yensa ho obetimi di ahuru no ma wi a che shower gel ankasa no word near me the ankasa shower gel de di dware okay ye wi a besa che floor cleaner de paper form ahwehwe am no ye wi no ye besa che ko ye fa so ye parazone okay o se no ma na ya sere tena ye de ma no ye no ma enemrem no DJ Lotty obi ehia no ni fie sawo se obi nipa bia la wo tiase obi ehia ene obedwale na obedidi wo ba hunko wo be perform enti no ma na Kumawood ye de aba na ya de a ye hwe nipa abrabom dada site ye so obesua adwuma bia keke na akoyo so asema kosua awie ma ehu de am de ye liquid soap uwie na obi e pe liquid soap choba wo de uwie na nya obi a ko chobas ko yi ye friend say omo ye nuane ton no na bubu tuom sika ketua bi so na de otimi di 50 Ghana obetimi aye obewie na okro sika bia be 2 million faso ya wie na ma no nso no ma ye kire obi making ese ahwene ye de ye empaboa te si di ebidami nua ba yi nsai ye de bi ye chen ye de bi ye empaboa so ye be kire oda no ya wie no ye si makeup di ma no mi nua ba o te onse na nima ye fe enipa nyame ama wa hofe no ete osiesie wo de bia me kam se obo no ma wanimu no se ye wo no mu ho ofe so wa sha ataro de akata wo ho ete se wanimu ne nyame de ama no ma wanimu ne empie ma ye hu se ye empie obo no ma yin makers no wo hu ne ye de na make no obo no ma se opie otime gina boden eso be pia se ntoma ne akwa na nim enhye nkuna ye be kire oda no bra ne nkire wo ura baby na ko make up say ya nya okura no 500 million no wo twu ani ma siesie oni amusa wedding fo na efo say ye jese but what ya say wo ye wa no kekere si wani eche wutimi teno wan na de tattoo obetu ani echi tattoo ye no keto an kora buza so o ma jese wo ba ni na ebe kire ye wia ye de ne abefu kwan so esi biodigester wo flash na ahye ye be kire ni se be kire mu yentime bobo so ya wie ni a che 3D opposite floor so aka ho nti dwumadie ne de dɔɔso sika ya ji na no ɛna dɔɔso no bo no otimbusa na mpesa me ye ba ko metua ze dwumadie no ya ka ni nyina abom ɛyɛ package ni aye ɛna ma hu ɛnya wadwen sɛ dɔɔso ntimi nsua abi ho no ma me ka liquid soap nsa waje no so wo kan ni na abom aye kora pa 20 minutes ko ni wa ya bi o ka se bi o se ade na ye course subject se wo ko school na ko sua ade wo course subject bi o ehia o pa enti wo ba na se wo yi ba ko bi a ehia o pa upeso hu ye na wo de aka ni bi enfran so na wo ba no ma na ye chi oni nina wo besua na bi kura si yogurt na wo ba besua ba ba ko bo se ba digester obi afro me ni ba da no akoye na wa jusika dwumadie na ye besua na bie no wa hu hia na setire mo bie hia nti die na obesua de je se wa na abeka se me de fresh yogurt no me besua na eja me de pie bi aka on da kotre ba bi na duru nwumre ne se abobo ya so sisi enye sika ketu o me se next time e be share ha bi no de ye no form na di ba be sia mo mahunu bottles no ketekete de 5 cedis enye na de ji ba bia sa na de ji okay nti dwumadie na hwefo date no aben adura wie okay eye Saturday ba ya to Sunday na se Saturday ne na awotwe se ne okay mbacho mati ase 22nd 23rd Saturday di animu yi ene ne Sunday aye Kumasi ahojo atenga junction numbers ndi egu TV no so wo ba wa kwa na untimi medu ha Saturday ano papa no wo de Friday na nwumre no
brabedu kuma so bedu afre number no maduru ha siri oni ma yen kire okwan na ba bia se oda ne ma wona mo so mo besi ma mba bedu an papa no e babo be se 8 ne mo beduru ya sei na dwuma die anopadu na ya sha ase uwi a no wada ade chi Sunday ni asan atoa so de aka ne de na de eye ni kan wade nyina mu ne se wo ye adwuma na wusua ne ye twa wo be TV so ne na wo twetwe nkomo so sa dwuma die ni koso o Kumawood premises ya nti bibia ya live baby a free but o free go so ne se tv ke DJ ba mo bro no ya bobo a baby a free baby a ka kire wa dofo so mo ntenase na wo o baba TV so o baba TV usu adwuma wo di bibi ko fie na ya sa ka wi se mo ne stars ya baby red carpet ya wa o me se red carpet ba ko so star bi a person ni picture obi hu DJ love today bi a wo TV so wo hu ne da eje obi hu da o mo ti di no da tamu ni na sam da kuso atidi ni na wo no move bra mo dia mo mra move obi a bezo hu bia Kumawood ate wo dia bra da oba be hu o baba be hu DJ love team o so be kan sam kakra fa djuma dia Kumawood TV dey by Kweneje kakra me pese me kan ene se ahun se ewiase ade a da bia me kan ho asem me hia obi na me ni pa na di nkomo a na me pese me tunufo na me ka che ne se ni bibia wo ye bia no wonhwe se obede ensano dwuma ebe kan abrabo ho me wo yonko bi a ye no hye ase e wo Prempeh College na ye wie school no in fact no obi anim se se ne abrante ne fie ye ne de onhwe a ye wie school no ano ye ba betam no edina ko abuchi ana se wakwa kutu kwan e de akọ no wakwa akoye adwuma papa bi na bra ye wie ye no na ye behu se no sa ewi ase na ye wo no se ukonya nimdie wo bibi hu a esasa wo de ensano dwuma eka ho abrante no kosua pastries obi a wawie secondary school bi se Prempeh College na mate for ne ehia na ye san sere ne se na obi a wo wako school bi se Prempeh College awie na wanya bibia anya se pastries e na wo kosua sa na nyame e wo ne nhyehyɛ ya na wo de ama abrante no enti pastries na wo kosua ye no eduru ba bi na fe de okwa brochira ba bi okopa adwuma ne ye just cleaning eno okohunu se sa ye pastries e ba bi a ya fa no no a oye cleaning na dakro bi na eseso bi ba adwuma na nipa kro no entumi ama na onso munye obi na omo fiti ne wo ho ma otumi ebe ye adwuma no na abrante ne gina wa na oka se me minim adwuma we metumi aye na mo ma na kwanya okokoye eje me no ka se akadua abrante ne gi e wo pastries dwumadie no mu e wo abrochie no me ka oyem be hyew ofren a ye na nanka ye sere no those times no ene ye abafom no high wo na nim oje keke maru enti da bia me ka se nipa bia o ti wiase no ese se usua ade na wonya ansa no dwuma bi me ansa na me be ye ensentwura dwuma yi me ko sua na mbe hu se no mu na menya madoma kyede a eya adoma kyede Nyankopon de ama me se wei na me fa so de ama wo na watumi mo oti ase enti nipa bia o ti wiase a ese se wotumi emansa no dwuma ehia wo na wotumi ye bi na de bobra na ade amani age ewo eye Kumawood TV training sonkon amode ban ne se enkrofo bi edikan ye bi na ye hwe prizes a omo age a omo de kire ade ba akopɛ wo besua no na ye je 1000 Ghana cedis obi wo ho a ye je 500 Ghana cedis ni a kire kwan fa so ye shower gel ni a kire kwan fa so ye cleaning ye kan say floor cleaner na ye ba be kire sa ade we ni a je 500 Ghana cedis Kumawood TV say ye de ne de ye je just 300 Ghana cedis cool 300 asama ba bia da na unim ade e wo mu a eye ani je pa wo Kumawood TV omo de aba ho sisi ane say enkrofo bi de omo kosua no omo de da krope ene kosua ye we de ye se de nafo mienu entisi ya kire wo ne na eye wa adwen say menye hu ni yi a otena wo ba nsoso a na ya sa ba be kire wo amwo hunu na ya make sure say ade no wo hunu ni yi na wo wie a ya sa ma certificate ya kire say wa besua ade no na wo ye perfect se na be ya obi de adwuma ma wo a obetumi aye obi anya bi me no mienu nyina Kweneje ye ta TV obi nya bi sa da we ya ko ba bi a ye suasua sa ne mai na ade a ye me de pa ne se on se ye obi sa hodo bebre ene obesi oba bi no de bi sa ye ni ti colors no de asiesie ti mi kama ye de design ye nwa ka se bi de da ye nsa ye nan nyina mo eje ye de bis ne ye sa ne ma we nyina na de me fe ne se nei ubeko occasion bi ase obi ware a
bako ko to say strawberry ice cream eno nanchen fresh yogurt yi enkofo ye bi ubeko bia ifushia say engagement dwumadi bia as bia beko bia no ubehunu fresh yogurt ho eno nti se uba besua saa de we ya na se wo no in the first place ubesua de na nso wo de kan pesika gu bottom dada wo de ba ye adwuma no wo pesika gu bottom dada eno ne anije sama ewo Kumawood Training Institute dwumadi a nyame eya adomo da memendai ye de ebay eye memenda ene kwasiada enye memenda bi a wonim biem but memenda wo ye nimu yai ye be ya yesu ama memenda ebay yai anopa 8 ne bibia asase je gum checheche keneje eneje se me wom no se sanye mu aye ba bekire ye wo obi a eye abrante ye nua ye otime che hai on se de bia meka adoma che de nyankopon de ma obi a ne but nyankopon atimi abo abrante wo ye manimdi a ye de kire te se ne teacher ni akọ school na wo kire mofra de wo de nimdie papa bi e hye won tirim sa bi pepepe ne nyankopon adoma de adom sa abrante ye a otime che hai wo ba be kire ye niema bi a ye nim hwe kane no nanka o si dan ya plot na wato no na wo se akọ akọpe ba bi a wo be se tu manho na manho no ko fa kwabra na manho no kra be se chichem be 4 5 6 o ko to iron blocks asa ba to tiles ato hwan na wakọ akọtwe akọto agu na ansa na wonya nipa no po enka boni a emesa ba fie ho ene atemdidi a wo be je no eno ne ade a eya na ye fere ma me pa enti wo hwe screen so a bon sasa biodigester ye ka ho asemi no omo de bia to screen so efe eye very simple uhunu a un say yes enti efie na wo si ne kura no na wo hunu say sani esade we de e bantam mpo a enka ya tututu manho ene ade ope kura so kata manho na oni se manho no so akum krofo bebrei ebekum otu manho no wia enam say dada ne mfikyire wonti obi twamu a onim se wakwakotom na otena bi obati ye se obi akotom manho mu wawu ene osu je down mu dj obi atimi ye bi de no obi frese since we mesi anaso wako school da unko school da o ya akra epanyina we obi atimi ye bi okay so o ya akra o ya panyina obetimi yentwa ye hu simambra ye ba ye beto adwumadi e so banana and strawberry ice cream safai so ye besan so akyerekere 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye nu pe esi ho na ya kyerekere we eye Kumawood TV fo ana ahyeda akofa atichafo a omabin ewo nimdie ewo nsa no nwuma se omobetimi akyerekere na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe ebesua sanema we nyina e de nam ye nu pe na eye bebi a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction bebi a Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation bebi a obeda no eye free Jumadi ebaso 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu nida atosu aduonumienu ene aduonumiensa enumu ana ye sa jumadi eye memenda ene kwasiada ene yesi ho se ye sa jumadi we obibia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okurani adwuma bia wo ye bia bra ne besuensa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no na frey ensesi a frey was 0200 603 602 frey 0543596070 Frey CA na register within
bisa na say na adan ade say it me nya fish wom na fe what one was three say me bisa na say adan one nya fish wade ni mu ana efe uhunu a eni je enu bi na omode ato screen so no enti uhunu sa on senior me bisa na questions bebre na ade no efe enti me bisa say enti say oda ya pa na o ceiling na uhunu je na say ade yi fe ko ba ya ebi so wo wa ya so nkania nkania tawano baba bi obi ko no say wo ti aso wo pamwa wa say be kaya hwe na dapo mo na enya hwe na sata wu ra de na wu sa ebie na num say no hwe wani ma nka so wu tie mo ba yo na designer no ayo okunu danchena boda obi obewuram bia ya no so mo na mo da we ye nie nti bibia pese wo ye bia obetimi aye na oni meka seresem bi ma me sofo ne sere me bisa de se na wo hwe se ne ceiling ne fei esitie yi a se we dia wo da na opagya oti hwe wie mu a da e bone wo nsu bi da because ade na e wo wani so na wo de wani hwe ye no a wo de da ye no e ade a e fe dada nti e ma wo nsu da e bone na oda fom a wo sere na da ye bone obe da so won heaven opagya oti e won heaven nti se heaven gina wani nti obe da so da e bone esro e wo no esro ba wetin yes the sky I yes am ya we no wetin aye na da ceiling so kuneje ni me pese me ka e ma ya hwefo nyina ehunu se ade no aye de aba no enye na ada se ebia na wakoba bia ma ya da o ne ye ka se ye be kire no ye ntumi ankire wo a me pacho Kumawood TV de enye na ada asem sabi ye te hai obi anim se ye nsentwerofo edwuma de ye di nyina Kumawood TV no so no ye mpanimfo bi ye di mu mpanimfo bi nsa ahye ase a omo eboa ema nema etumi koyie etumi sraw ema wo adwe na nya wontanta baby bia wo bia wote ye nka no bra we kululu sem bia anim wo ba besua nsa no dwuma papa ebetimi abɔ amako anim eno ne yeto nsa de afro bibia baby bia wo bia no ada no ye memenda entu fi so wo akirichiri baby na wontumi ma meduru memenda no a me pacho bra enu fia da no na wo ha okay fia da nwumre na wo ha wo ba beda na wasua ade no Saturday no Sunday ne wanhunu no ya san akire obiem 300 Ghana cedis ebin sida mi hu bi wo TV bia so na mi nhia bi wo ba bia edi sa adwuma die bia 3D ya kan se bi je be 1000 ye no o ma ba bi na no ele good screen so no ubetimi afre ka asemi nchi ahwefo ni adofo nyina ubetimi afre numbers na egu screen so no ma bedwafo atena sia ye gu so ye twetwe nkomo o frɛ phone na impanyimfo ni bi ebefa na omo na wa twetwe nkomo ene ye mie phone in ofra mpanyimfo ni bi befa na omo na wa twetwe nkomo kama numbers no eno in a good screen so nti bobo number no sesi ana frɛ 0200 603 602 and 0543 596070 0543 596070 ofra sesi a ye mpanyimfo ni bi ebefa phone no omo na mo atwetwe nkomo Mr. Benjamin na wanu gusa okasa yo de na me kan se dwumadie no ne ye kan sika no asem ebo no 3D na ye kan no ne ka se dwumadie ke ebo no ne ke de gi akoni nto aka on ha ke baburu be 3000 ye chire cause by the adjuster ya ye chire wa ya nyokora ba gi bia be ye de acha okora ye bia 600 they discuss 6 million by the adjuster no 3D say minua lo titi oba kan ko bi chire gi be 1000 forms oba to forms be 100 cedis na uwia a wakotua be 800 de akoye uwia nya 1000 600 one couple of was o form say 100 cedis we do betua na kakra bi ba kakra no be ko na 800 ba ye de bibia na wo skills na ye bo 300 Ghana ye be ma certificate ye be ma handout a wo kofie na say wan kasa wo tifie na say wo pese wo nua bi kura enti wo timi kire wo nua ye de ama wo be na opeden
Yeah, didn't net on 300 no. Now what's 300? What's that? And when the fan count. Side attraction. Yendi and count. AJ, me pese me fast akwenya so hu. Na Ghana maya omosi so a omo ani so ade hunu so mpese omo nyansa no dwuma bisua no. Omo fast akwenya so na omo mesua sansa no dwuma yi a ye dia ba ihwe na nsan mi hia baba wa bi. Menene tena wo trotro mu on say kai mi ntumi ntobi enti trotro no mi nya ayeforo chesa disia ka so disia meton so meto na unim meti trotro mu na baba wa na wote me nche no me hwe nanim nu a me bisa no sister na o makeup sia wo ye wa na wo ye ya na so bi na ye ma wo asa sabi wakwati mole na wo de ko ka kufu na ye mo na efufrat no bare me hwe sister na salam sister me pato nya me yadom a 22nd and 23rd. Yes, you are quite for America. What's a bright Jason? Nam sister, and Kobia na Mecas ask him which and and Karambu food with the Cobassed Matem Kura. But sending what be one more casting with 300 Ghana citizens. Say Yamia don't know bar. A chat dear word to the back of one man. A better drink to us. So it's a mechanic bra. Many first person a beba. I make up some what kind of a money number. Arenia can woo, Arenia can woo. Arenia about say so about quote me, Arenia. Now do Kunudin. Atos. What should not that was sunny. It is over for it too far. For men and the ladies. Some men are crying so to meet Rodo. Machina, Madame, you know to me the bit to two on Sana, me being that so. By a sunny moon at the end of the year, your banner dear. It's your band with me, you dean. Every a DJ loves to watch or love to one. Not than a sunny. Come. I put dinner, Sunday. I put dinner, Sunday. It is all forward, Chimpabo said, a show Obiachan or why. I mean, near because Jumadio and I said, they be an idea, Yamay, and the young one. What would you want to renew with Jum? One who knew the idea bad, the other 3 and I mean, be 2 million. 2 million. Who do got time near 2 million to us? Yes, if for 300 babies, and no corner of babies. You see that to us, and also there's a scandal, and so one more we are, or it's in the year or something. Jumadio and Casano. And now, Mr. Benjamin, tapping away so I near Paso, Eddie, I can't find hours. I try out of 4 any actual fooling, yes, and say, Berno, and ya, I have break, come and see DJ Lofty. Obeshati, I can find hours. I try out of 4 years. Yeah, me pese me catch Kumawood TV a phone and say, apart from say, Oshe Kumawood TV, no. Say ye mo nyam fasodie station no sane we to akoma pasi ho a wo de ehwe no enti ne mesre nyina ne say obi bia mfa nche na adwene mu say Kumawood TV dwumadie na yakofa de aba no eye Ghana fo ye nye Nigeria fo ye nye oman bi so fo enti ye Ghana fo yi ye ene be kire mu kwan a ye be fo so be nyansa no dwuma na ye de aboye ho bra ene wo ye oba na wo kura nsa no dwuma na wo ye wadwuma Edin se bema ebe ye oso rough anaso be boss dwe ena oba se woni nsanu dwuma na wonye bibia na wodan bema atete egum no doso mesere Ghana man nyina se moma ye fo ye ho hye Kumawood TV dwuma die soronko a ye de ban mu na enam so ebe ma nkunundie eni ahofama aye wodia ye be se Ghana for Mr. Benjamin also we can find out where such adofoni na yo ahwefo ye damase ye nim se dwumadie ne de o ma gie atum na da no se obi kura afrika o na se la obi kura ka so oba we na se da bi obeda na se o da bi omra o de omra Friday na nwumere ye nya aka de ne aka se ade yo ye se ane ye yo no enti nyame ya adum adwumadie no me de bia me ka bibi se emfa ho se uwa adwuma obo no bia wo hwe ne be na ye na me obo na adwuma a wo ye ne se so uwa adwuma de bia me ka dwumadie we Juma bia wo ye bia tie bia ko Saturday ni Sunday no so ye teacher ni wo ye nurse ni wo ye driver ni adwuma bia wo ye bia enam de o man no aho kira abo o man ni ma de bia abo aba ne so bo na adwuma ni o man ni mu na ye nya adwuma nya ne se obo no wo adwuma o so ase na wo kire ni die ntia DJ Lofty ni nyina ne se adwuma wo ye mi nua tie no mo DJ a wo ye mi so adwuma mi ye
se me kasa me de no ku esi mani so a me ho be kire me ho be kire pa wo dan ka ho dan ka water bay life mame de wan kasa enna so o man de mi ka che obi se wo maame no papa e bi omo wo ba ko no omo first born e bi na yetimi hwe wo yie e to so mieni na enoma mu ye den e kon because mo dɔɔso o man ne dɔɔso no no ma ye den enya se o man panyin na enya no ma yi no enipa e dɔɔso o man ti wo na se wo ye bibi kan adwuma ho na osika na wo gye no bosome no wanya bibi de apia no na wo ho ankyere wo enti nyame ya adoma Saturday bay ne kosia da saa mire no ena dwumadie ni eba so enim se afidie besa ba tena si bi maka besa ba tan so na wo twe yakwa nyina ye Kumawood Training Institute ho na wura na ye bebo na brebe makwan amaye de dwumadie ni nyina aba na wie ye Kumawood Training Institute dwumadie ena Kumawood TV kofa ba yakofa aye de ebremo memne da we ye be ya Monday Tuesday we memne da we ya sia ye Kumawood TV premises ahojo Atinga Junction na yemfa dwumadie sunko ensese so cool 300 cedis 300 Ghana cedis pe cool 3 million frey nani entwetwe nkomo asembise bia wo ma ye bia no numbers no egu screen ne so bebre frey de obetimi afa bia frey na ye no entwetwe nkomo number na ye 0543596070 0543596070 sounds na obetimi afa 0200 603 602 0200 603 602 Fresesi ane ya no entwetwe nkomo Kumawood Training Institute bra na besia insane juma papa yakramo training job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training e Ghana for nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pɛ esi ho na ya kyerɛkyerɛ Wey eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de na mienu pe na eye